Urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rwategetse ko umukinnyi w'amafilime Jean Bosco Uwihoreye wamenyekanye cyane nka Ndimbati afungwa muri gereza mu gihe akomeje iperereza ku byaha aregwa byo gusambanya umuntu utujuje imyaka y'ubukure. Ndimbati wamenyekanye cyane kubera amakinamico y'uruhererekane azwi nka Papa Sava ashinjwa gusambanya no gutera inda umwana w'imyaka 17. Aregwa kandi n'icyaha cyo kunywesha inzoga umwana utarageza imyaka y'ubukure. Bwana Uwihoreye we yemera ko yaryamanye n'uwo mukobwa ariko agahakana ko yamunywesheje inzoga kandi ko ngo yari afite imyaka y'ubukure. Muri rambo twateguriwe n'umunyamakuru wacu Jean Claude Mwambutsa. Icyemezo cyasomewe mu cyumba cy'urukiko cyari cyakubise cyuzuye. Benshi mu bari baje ni abantu bazwi cyane muri sinema nyarwanda barimo abakinanaga na Jean Bosco Uwihoreye wamenyekanye cyane ku izina ry'ubukinnyi bya Ndimbati. Uregwa ntiyagaragaye mu cyumba cy'urukiko kimwe n'abamwunganira mu mategeko. Atangaza icyemezo yitegeka ko Ndimbati afungirwa muri gereza ya Nyarugenge. Umucamanza yavuze ko hari ibimenyetso bikomeye bituma uregwa akekwaho gusambanya umwana utaragera ku myaka y'ubukure. Yibanze ku ifishi y'ikingiza ryakozwe nyuma y'aho uyu mukobwa abyariye abana b'impanga, ngo ikaba igaragaza ko yari afite imyaka 17. Mu mategeko iyi myaka ikaba itamwemerera kuba yakora imibonano mpuzabitsina n'undi muntu ku bwumvikane. Umucamanza kandi ngo yishingikirije imvugo z'umutangabuhamya ndetse n'iz'umukobwa wasambanyijwe. Umucamanza yavuze ko ibipimo bigaragaza isano cyangwa DNA byakozwe nabyo ngo byerekanye ko abana uyu mukobwa yabyaye nyuma gusambanywa ari aba Uwihoreye Jean Bosco. Nyuma y'itangazwa ry'icyemezo, umunyamategeko Irene Bayisenge umwe mu bunganira Ndimbati yavuze ko batishimiye uyu mwanzuro kandi ko agomba kujurira. Ubushinjacyaha bwareze Jean Bosco Uwihoreye gusambanya mu mpera z'umwaka wa 2019 umwana wari ufite imyaka 17. Uyu mukobwa avuga ko uregwa yamusambanyije yatakaje ubwenge kuko yari yamunywesheje inzoga. Ndimbati yemera ko yaryamanye n'uyu mukobwa ariko igihe ndetse n'uko byagenze ntabihuze n'ubushinjacyaha. Ndimbati avuga ko yaryamanye n'uyu mukobwa mu mwaka wa 2020 aho kuba mu 2019 nk'uko bivugwa n'ubushinjacyaha. Ubwo yagezwaga bwa mbere imbere y'umucamanza ku itariki ya 23 z'uku kwezi, Ndimbati yari yasabaye gufungurwa agakurikiranwa ari hanze. Abarimo umugore we ndetse bemeye kumwishingira mu gihe yakwemererwa gukurikiranwa adafunze. Uwihoreye Jean Bosco cyangwa Ndimbati yari icyamamare muri sinema y'u Rwanda. Uyu mugabo w'imyaka 51 usanzwe afite umugore n'abana ni umwe mu bakinnyi bakundwaga cyane. Ifungwa rye ryazamuye amarangamutima y'abatari bakeya, bamwe bavuga ko yagambaniwe n'abamufitiye ishyari ariko abandi bagasaba ko yahanwa byihanukiriye kubera iki cyaha. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuza Miryango i Kigali. Urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge mu Rwanda rwemeje ko Uwihoreye Jean Bosco uzwi ku izina rya Ndimbati ukina mu mafilime nyarwanda afungwa iminsi 30 y'agateganyo. Yarakurikiranyweho ibyaha bibiri, ibyo gusindisha no gusambanya ku ngufu umukobwa utarageza ku myaka y'ubukure. Yafashwe mu ntangiriro z'uku kwezi i Kigali mu Rwanda. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Assumpta Kaboyi. Assumpta Kaboyi, uriho? Wiriwe neza Venuste. None umucamanza ahereye ku kiyemeza yuko Ndimbati yafungwa iminsi 30? Ahereye ku cyemezo navuga cyazanywe n'ubushinjacyaha cy'ifishi y'uriya mukobwa yakingiriweho igaragaza ko uwo mukobwa yari afite imyaka mike mu gihe yabonanaga na Ndimbati. Ubushinjacyaha rero buravuga ngo buhereye kuri iyo fishi bugaragaza ko Ndimbati akekwaho kuba yarafashe umwana w'umukobwa utarageza imyaka y'ubukure, ari nayo mpamvu hafashwe icyemezo cy'uko yafungwa iminsi 30 mu gihe iperereza rigikomeza. Aho ngaho Ndimbati yaburaniraga hari abantu bangana iki bari baje gukurikirana urwo rubanza? Hari abantu benshi cyane ku buryo basohotse bimyoza bababaye. N'ubu ngubu mu kibuga abantu baracyari ubuvunganzoka, barahagaze, ntabwo kandi urubanza rwarangira rumaze nk'iminota 50 rurangiye gusomwa, ariko abantu bose baracyicaye hano baracyahagaze, barababaye cyane niko nakubwira, kuko bari benshi ku buryo umuntu yakwibaza ngo Ndimbati ni umuntu ukomeye cyane ugereranije n'abantu baje kumwumvira urubanza. None usibye n'abaje kurwumva n'abantu bakora hano ku rukiko, abandi bakora amasuku barimo kuvuga bati Ndimbati arafunzwe. Urabona ari ibintu bikomeye. Ninsohoka turangije kuvugana ndaza guha ijambo abantu baje kurwumva, muraza kumva amakuru yacu agahinda bafite.
none watwibutsa nanone muri make cyane wihuta ibyaha uwo Ndimbati yarakurikiranyweho? Ndimbati yarakurikiranyweho ibyaha bibiri, icyo guha umwana inzoga, bamwita umwana mu mukobwa, bavuga ko icyo gihe yari umwana bamuhaye ibisindisha ndetse akamusambanya ku gahato, ari byaje kuvamo ko yabyaye abana babiri b'impanga. Ndimbati akaba yemera ko abo bana ari abe, icyo atemera gusa nuko atamusindishije, ntanemere yuko uwo mukobwa yari afite yarakiri mutoya, mbega akavuga ko yari mukuru. Asumta Kaboyi, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika ku rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge. Iyo nkuru urageza kubumva Ijwi ry'Amerika mu makuru yacu ataha. Hagati aho nkwifurije umunsi mwiza. Urakoze cyane Venuste. Urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge ruri mu cyicaro cyarwo i Nyamirambo ruhaburanishiriza mu ruhame imanza z'inshinjabyaha ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo, rufashe icyemezo RDP 0327 akarongo 2022 TB Nyarugenge, none kwa 28 z'ukwa gatatu umwaka wa 20 telefone mu mwaka w'ibihumbi 2022. Ukurikiranyweho icyaha akaba ari Jean Bosco Uwihoreye mwene Abingoma Onesphore na Mukarugwiza Esperance, tuye mu mudugudu Karama, akagari ka Nyabugogo, mu murenge wa Kigali, mu karere ka Nyarugenge, mu mujyi wa Kigali. Kaba yunganiwe na Maître Théophile Twizeyimana, Maître Bayisabe Irene, na Maître Niyonsenga Vincent. Kaba akurikiranyweho ibyaha bibiri, icyaha cyo gusambanya umwana n'icyaha cyo guha umwana inzoga. Kabahizi Bahimba Fridausi akaba yaratanze ikirego arega Uwihoreye Jean Bosco ko kwa 24/12/2019 yamusambanyije akamutera inda zavuyemo abana b'impanga. Ubushinjacyaha bukaba bwaramuregeye urukiko bumusaba ifungwa ry'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30 ku cyaha cyo gusambanya umwana n'icyo guha umwana inzoga. Uwihoreye akaba yarisobanuye n'abunganizi be bakisobanura. Urukiko rukaba rwarasuzumye ibibazo bibiri, hakaba icyaha cyo kumenya niba imvugo z'umutangabuhamya wabajijwe, ifishi y'ikingira ndetse n'igitabo cyanditswemo abana bakingiwe, zaba impamvu zikomeye zatuma Uwihoreye Jean Bosco akekwaho ibyaha aregwa. Hakaba n'ikibazo cyo kumenya nimba izi mpamvu zikomeye zatuma Uwihoreye Jean Bosco akurikiranwa afunze cyangwa akurikiranwa adafunze. Ubushinjacyaha bukaba bwarashingiye ku mpamvu zikomeye zivuga ko urega Kabahizi asobanura neza ko yamenyanye n'uregwa ubwo yajyaga amusanga mu gipangu yakoragamo akazi ko mu rugo, akaba yarahazaga aje kureba umusore bakoranaga witwa Valence wakoraga amafilime, amusaba kuzamushyira mu bakinnyi ba filime. Mu ijoro ryo kuwa 24/12/2019 amubwira ngo naze bavugane uburyo azabishyira mu bakinnyi bakina filime. Amusanga aho Kabahizi yari ageze ku Gitega, ajya mu modoka uregwa yari arimo, bakomeza berekeza Cosmos. Ngo uregwa yamuhaye inzoga yitwa Marura, amubeshya ko ari amata avanze na shokola ndetse na creme, maze yamara kuyinywa agasinda, akaba yaragaruye ubwenge asanga aryamanye n'uregwa mu nzu atazi kandi yanamusambanyije. Asobanura ko nyuma y'uko amusambanyije byamuviriyemo gutwita, akabibwira uregwa, akamubwira ko nta kibazo azamufasha, akaba yaragiye amujyana ahantu hatandukanye no kuba kuko aho yakoraga bari baramwirukanye.
asobanura ko yageze aho akabyara abana 2 b'abakobwa. Ubushinjacyaha bukaba bwarabajije umutangabuhamya Nakiyaga Tawadudi, akaba ari we wakoreshaga Kabahizi, avuga ko Kabahizi Fridausi yabaye iwe muri 2019 aje kumusaba akazi ko mu rugo, akamufata nk'umwana mu rugo, ko n'igihe atari akimukorera akora muri alimentation ndetse anacururiza umuntu mu mujyi nabwo yabagiwe. Akavuga ko mu gipangu cye harimo umusore witwa Valence Uwihoreye yajyaga aza kureba ari kumwe n'abandi bakoranaga, bakinjira mu nzu y'uwo Valence bagakora ibyo bakora barangiza bakagenda. Akavuga ko ari we atigeze amenya ko Kabahizi akundana na Uwihoreye. Akomeza avuga ko ku itariki 25 z'ukwa 12 2019 Kabahizi ataraye mu rugo, yagaruka akamubwira ngo agiye kumwirukana agasubira iwabo. Kabahizi amusaba imbabazi aramureka, ariko bigeze mu ntangiriro z'ukwezi kwa mbere abona Kabahizi akomeze gushaka kwigenga, afata umwanzuro aramwirukana. Ifishi y'inkingo igaragaza ko Kabahizi yavutse kwa 7 z'ukwa 6 2002, bityo akaba yarasambanyijwe akiri umwana, dore ko n'ibitabo bandikamo abana bakingiwemo ku kigo nderabuzima cya Muganza bigaragaza ko Kabahizi yavutse ku itariki 7 z'ukwa 6 2002. Muri dosiye harimo raporo ya DNA igaragaza ko Uwase Keza Aela na Uwase Keza Alwena ari abana ba Uwihoreye Jean Bosco. Uregwa Uwihoreye Jean Bosco abazwa mu bushinjacyaha yemeye ko abana yababyaranye na Kabahizi arabe, ariko agasobanura ko bakoranye imibonano mpuzabitsina ku itariki 2 z'ukwa mbere 2020. Uregwa Uwihoreye Bosco n'abamwunganira bose ko bagiye bisobanura birimo muri kopi bahakanye icyaha, akemeza ko ari akagambane yakorewe n'abanyamakuru, ko uwo mukobwa basambanye ari mukuru kuko basambanye kwa 2 z'ukwa mbere 2021. Avuga kandi ko ifishi y'ikingira ishingirwaho yakozwe nyuma, bityo akaba atayemera. Ku rukiko rubibona, umuhanga mu mategeko Professeur Jean Paul Doucet yanditse muri aya magambo: les indices sont des traces, des éléments ou des circonstances matérielles susceptibles d'un examen objectif, ne prêtant pas à conjecture, permettant de faire la lumière sur certains faits entourant la commission d'une infraction. Bishatse kuvuga ko yemeza ko impamvu zituma umuntu akekwaho icyaha ari ibikorwa bisuzumanywe ubushishozi, bituma umuntu abona ko habaye ibikorwa byakoreshejwe mu gukora icyaha, bityo urukiko rukaba rusanga hari ibyagezweho bihagije mu iperereza bituma bakeka ko Uwihoreye Jean Bosco yaba yarakoze ibyaha akurikiranyweho, nko kuba igitabo cyandikwamo abana baje gukingirwa cyakozwe mu mwaka w'2002 cyo ku kigo nderabuzima cya Muganza kigaragaza ko ubwo Kabahizi yajyaga gukingirwa gukingizwa bwa mbere hujujwe ko yavutse ku itariki 7 z'ukwa 6 2002, bityo ifishi y'ikingira yakozwe nyuma ikaba yarujujweho ibyavuye muri registre y'ikingira yo ku kigo nderabuzima. Rurasanga kandi imvugo z'umutangabuhamya wabajijwe Nakiyaga Tawadudi nazo zafatwa nk'impamvu zikomeye kuko zishyigikira ibyo uwahohotewe yavuze ko yasambanyijwe na Uwihoreye Jean Bosco kwa 24 z'ukwa 12 2019,
umutangabuhamya nawe akaba yemeza ko uwo munsi ataraye, akaba yemeza ko umunsi ataraye mu rugo ari mu ijoro rya Noheli. Ni ukuvuga ko bivuguruza iby'uwihoreye yemeza ko basambanye bwa mbere ku itariki 2 z'ukwa mbere 2019. Ibi bikaba byashingirwaho hakekwa ko yamusambanyije aturuzuza imyaka 18. Naho impamvu ikomeye ku cyaha cyo guha umwana inzoga akaba ari uko Kabahizi ubwe yemeza ko mbere yo kumusambanya yamuhaga inzoga yitwa amarura, akamubeshya ko ari amata arimo shokora. Iyi mpamvu ikomeye nayo uwihoreye akaba atarashoboye kuyivuguruza. Urukiko rurasanga ingingo ya 66 agace ka mbere iteganya ko ukekwa icyaha akurikiranwa adafunze. Ashobora ariko gukurikiranwa afunze iyo hari impamvu zikomeye zituma akekwaho icyaha amategeko ahanisha nibura igihano cy'imyaka 2. Urukiko rushingiye kuri iyi ngingo hakaba hari impamvu zikomeye zituma hakekwa ko uwihoreye Jean Bosco yaba yarakoze ibyaha akurikiranyweho nk'uko byasobanuwe hejuru. Ikibazo cyo kumenya niba impamvu zikomeye zatuma uwihoreye Jean Bosco afungwa by'agateganyo. Ubushinjacyaha buvuga ko busabira uwihoreye Jean Bosco gufungwa by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30 kubera ko hari impamvu zikomeye zituma hakekwa ko uregwa ashobora kuba yarakoze ibyaha akekwaho. Mu gihe bugitegura dosiye ngo izaburanishwe mu mizi, kandi ibyaha akekwaho bikaba bihanishwa igihano cy'igifungo kigeze ku myaka 2. Uwihoreye Jean Bosco asaba gukurikiranwa adafunze kuko ari byo bamupangiye kugira ngo izina rye ryangirike. Maître Bayisabe Irene avuga ko asaba ko mu gihe urukiko ruzaba rwiherereye hazarebwa inkomoko y'iyi dosiye kuko yavuye mu itangazamakuru. Si uwasambanyijwe wagiye kurega. Urukiko ruzareba ingingo ya 7 n'iya 9 y'itegeko rirengera abana, kuko ibyemezo byose bifatwa hagomba kubanza kureba inyungu z'umwana mbere na mbere, kuko mu bashutse umukobwa nta n'umwe urimo gufasha abo bana, kandi mise wabafashaga asaba ko yakurikiranwa adafunze. Urukiko rurasanga nk'uko byasobanuwe hari impamvu zikomeye zituma uwihoreye Jean Bosco akekwa kuba yarakoze icyaha akurikiranyweho, bityo akaba akwiye gukurikiranwa afunzwe kuko icyaha akurikiranyweho ari icyaha cy'ubugome kikaba gihanishwa igihano kirenze imyaka 2 nk'uko itegeko ribiteganya. Icyemezo cy'urukiko rwemeje ko hari impamvu zikomeye zituma uwihoreye Jean Bosco akekwa kuba yarakoze icyaha akurikiranyweho cyo gusambanya umwana w'imyaka 17 ndetse n'icyo guha umwana inzoga. Tegetse ko uwihoreye Jean Bosco afungwa by'agateganyo muri gereza igihe cy'iminsi 30. Nuko icyemezo gifashwe kandi gisomeye mu ruhame none kwa 28 z'ukwa gatatu 2022 hari umucamanza n'umwanditsi wamufashije. Ko nyine rwariherereye rufata icyemezo, ariko amahirwe aha uregwa iminsi 5 yo kujurira. Ngiye gutegereza bashyiremo kopi nyitegure nyisome yose, nimara kureba uko imeze tuyijuririre. Ko imara kose tugomba kuyijuririra kuko harimo ibyo twasabaga urukiko kuba rutabiduhaye. Rero dufite amahirwe yo kujurira, wenda urukiko ruzajuririrwa rwo rushobora kubiduha ukaba wenda rwakwemeza gukurikiranwa adafunze. Ni ukuvuga ngo kuba icyemezo gisomwe ku rwego rwa mbere ntabwo gisomwe ku rwego rwa nyuma. Turacyafite indi nzira yo kujurira isigaye, ubu tugiye kujurira muri iyo minsi 5 y'imbaga. Irene, murajurira iki? Ni iki mwe mutanyuzwe nacyo cyase n'iki mubona kitagenze neza ujya kujurira no kufite point? Mu by'ukuri ibyo nababwiye ntabwo mwumvishe kuri urukiko, ntabwo ruvuze ibintu byose byabaye, ntabwo bivuze n'ibyo twaburanye byose ngo rugende rubimotiva ruvuge ngo byagenze gutya cyangwa byagenze gutya. Niyo mpamvu mbabwira ko dutegereje kubona ko kopi yuzuye iza, nibamara kuyidushyiramo kopi yose turayisoma natwe tuyisesengure turebe aho dushobora gushingira tujurira. Ariko mu by'ukuri icyo twababwira cyo nuko tugomba kujurira uko byamera kose.
reka rero dutegereze mu kanya wenda nka nyuma y'isaha cyangwa isaha ebyiri kopi ziraba zimaze kujyamo tuyifate twicarane n'uwo twunganira turebe icyo amategeko atugenera nyine aricyo cyitwa kujurira turebe ingingo tugomba gusobanura zirebana n'ubujurire bwacu ndumva nta kindi murakoze. Ariko akabazo k'amatsiko metere izi mpamvu zikomeye umucamanza yavuze zitahinduka mu bujurire twazabona Ndimbati mu mizi nyuma y'igihe kingana iki ku manza zitinda? Ni ikibazo nyine ubwo ntabwo ari twe dutanga amatariki yo kuburana imanza agenda ashingira ku bwinshi bw'imanza ziba ziri mu rukiko. Ariko hari impamvu navuga points itumye ufata umwanzuro wo kujurira. Ari ingingo imwe basobanuye ngo irebana n'ifishi n'igitabo bayisobanuye ko ariyo ahanini bashobora kuba banashingiyeho ariko ntabwo basobanuye byimbitse icyo bayinenze cyangwa icyo bayishimyeho bikurikije n'icyo twe twayivugagaho. Nicyo rero mbabwira ko ntegereje kureba ko kopi imeze tukareba ukuntu benterprese urwo rupapuro rwo mu ikayi n'urupapuro rwo mu ikayi n'urwo rwo mu ifishi. Bavuze ko ifishi yujujwe hashingiye ku makuru yari avuye mu ikayi. Urwo rupapuro rwo muri iyo kayi turarufite muri dosiye. Tugiye kureba uko urukiko rwarusuzumye turebe niba bihuye n'uko tubyumva nidusanga atari ko tubyumva niho tuzashingira tujurira birajya gusa naho ngaho. Icyo mvuga nuko dutegereza wasanga nyine ibyo bakoze bifite impamvu yo kujurira wawihorera. Na nyuma y'ibyo byose n'impamvu zaba zinahari hari n'icyo amategeko ateganya. Amategeko ashobora no kuvuga ko umuntu akurikiranwa adafunze ibimenyetso byaba bihari cyangwa byaba bidahari. Ibyo byose rero ayo mahirwe turacyafite ndumva tutayibuza tugomba kujurira. Metre ntabwo ubona ko hirengagijwe ikintu gikomeye mwari mwatanze nk'abatanze ingwate hari abantu bitanzeho ingwate kandi urukiko rujya rubishingira mwebwe ntimubona ko byirengagijwe? Ibyo byose turiyengera tubisabe. Umucamanza ashobora gufata icyemezo ibyo byose ntabiha agaciro. Hari n'undi ushobora gufata icyemezo ibyo byose akabireba. Tuzongera tubisabe twongere tugaragaze n'izindi ngingo. Dusoza Ndimbati imibereho yimeze gute? Ni umwungana mu mategeko wese ameze gute aho ari ubuzima bumeze gute? Ejo ku cyumweru nagiye kumureba ambwira ko arwaye ashobora kuba arwayemo gakeya. Uyu munsi sindamureba ngo ndajya kumureba njye no kumubwira icyavuye mu cyemezo cy'urukiko ndebe uko yaramutse. Avuga ko arwaye sinzi ko yaramutse. Uburwayi arwaye? Ntabwo yabumbwiye. Urakoze cyane.